ntago inaha bazi iby'isamake nta nubwo bazi akamaro kayo cyangwa agaciro kayo. Nk'ubu nk'izi ngizi narobye ntago urahura n'umuntu akakubwira ngo ni amafaranga 1000 ureba harimo nk'ibiro 2 kandi binarenga. Ni ukuvuga ntago bazi akamaro kazo. Yesu ati wabimenye. Niko Yesu yabwiye abantu ati uri umwami, nawe arangije aravuga ati wabimenye. Nawe rero niko bimeze, nawe bakonyene nta wazirya n'igihe muhura ati weho ugenda urimo uranukira. Konyene ntago bo mu Mutara ntago bajya barya isamake zivuye mu mazi. Tugiye gutembera ikiyaga cya Sosi. Aha nkwereka ni Bihinga mu murenge wa Kabarore mu karere ka Gatsibo. Iki kiyaga mu buto ni gito pe, ariko bivugwa ko cyaba gisarurwamo amafi arenze ibiro 60 buri munsi. Reka tuganire n'umukozi uhakoreye igihe kinini kirenze imyaka 12 abe yatusobanurira ese iki kiyaga ni iki kihabura, ni iki twakongeramo, ese amafi araboneka, ese ni iki cyakorwa kugira ngo ikiyaga kibe cyasarurwamo amafi ku buryo yajya hirya no hino ku rwego rw'intara ndetse no ku rwego rw'igihugu. Ni Kabasi TV show, utibagirwa gukora subscribe. Turi kumwe twese. Amazina yanjye banyita Bamporiki Emmanuel. Kora iki? Ndi umurobyi. Wahe? Wa muri Bihinga. Bihinga kwa mazi. Ku cya Sosi. Maze imyaka ingaho urobira hano? Maze imyaka 12. Wenda nk'umurobyi ikiyaga kireshya gitya cyangwa kingana gutya. Ku munsi y'urobye mu gihe cyo kuroba amasamaki ya mwarayitayeho agakura. Ese mbona nk'amasamaki angana iki ku munsi? Ku munsi ntago twabura nk'ibiro 30. Bebe 30 by'amaki? By'amatarapiya. Amatarapiya ngo niki? Ni izi ngizi zisanzwe, naho izi zindi bazita inkube. Izi zo ntago twabura ibiro nka 30. Inkube ntago mwari mu 30. Byose ni ibiro 60 ku munsi twabona. Biraboneka se muri iki gihe turimo? Biraboneka kumbera ko n'amazi yakamye. Amazi yakamye niho biboneka ubu muri iki gihe ubwo imvura itagwa niho tuzibona. Uvuga ngo isamaki ziboneka mu gihe cy'izuba. Kuko ku mpande haba hakamye niho ziba zihishe iyo imvura yaguye ari nyinshi. Ariko ubu ubwo amazi yakamye ibiro rwose biraboneka. Nawe ufite isoko se nkawe nk'umurobyi cyangwa mwamufite abakiriya muzihereza kuziba? Ntago inaha bazi iby'isamake nta nubwo bazi akamaro kayo cyangwa agaciro kayo. Nk'ubu nk'izi ngizi narobye ntago urahura n'umuntu akakubwira ngo ni amafaranga 1000 ureba harimo nk'ibiro 2 kandi binarenga. Ni ukuvuga ntago bazi akamaro kazo. None se biterwa n'iki? Biterwa n'akarere turimo cyangwa ahantu turi? Urabitsika bakonyine ntago bisanga cyane mu bintu bigiva mu mazi, indagara cyangwa se amasamaki, abakonyine ntago babikora. Naho Yesu ati wabimenye. Niko Yesu yabwiye abantu ati uri umwami, nawe arangije aravuga ati wabimenye. Nawe rero niko bimeze, nawe bakonyine nta wazirya n'igihe muhura ati weho ugenda urimo uranukira. Konyine ntago bo mu Mutara ntago bajya barya isamake zivuye mu mazi. Yaba ariyo mpamvu ituma mutabona abakiriya se? Niyo mpamvu. Abazirya ni bake na bake. Abazirya ni bake. None nkawe wambwiye ko witwa Bamporiki Emmanuel. Bamporiki Emmanuel. Imyaka 10 n'ingaho maze hano? 12. Uroba? Niyo hamaze cyane. Ese bigutungiye abana basi? Biragerageza rwose nta kibazo. Uko biri? Urishyuzwa cyangwa urishyura? Ku isamake kino kiyaga se? Ndishyuzwa kuko hari umuntu uza akakirangura, hanyuma akaba ari we dukorera. Mwishyura? Hari umuntu uza akakirangura akagikodesha nko ku kwezi. Hanyuma rero tukamukorera twebwe kuko ari twebwe barobyi tuba tubizi naho isamake ziba zitsimbye. Wenda tugereranyije nkawe Bamporiki umaze imyaka 12 hano uhakorera cyangwa se uharobera bikaba bigutungiye urugo ndetse n'abana bakaba biga, naho ukaba uri kwiteza imbere muri iki kiyaga. Ese uwo muntu ugukodesha yaba kwishyura nk'amafaranga angahe mu kwezi? Ntago kubera ko inaha nta kiraka gihari cyo kugira ngo bazirye. Ntago yarenze ibihumbi 80. 80 ku kwezi? Ntago yarenza kuko nawe hari n'igihe anahomba yaziroba zikabura bazirya. Oya? Cyane. Yari yezero bwase kabara bazirya? Cyane rwose. None se ubu nk'izi samake umuntu abakwiriye kuguha inote y'1000. Ubu kuzi reba uko zingana.
izi kuko wazigurisha inote y'igihumbi. Ngaho rero urebe nk'umuntu washoye ibihumbi 80 bye, urebe uburyo nyine nk'izi yaroba yenda nk'imifungo nk'itanu bakamuha 5, ubwo urumva yazagwiza se 80 ye ryari. Nuvuga ngo izi nizo zirabwe kuri uyu munsi. Oya, izigize nizo kurya z'ikigoroba. Muroba kangahe ku munsi? Iyo dushatse dufite abakiriye bazishaka, hari n'igihe turubamo 3. Mukabwara nk'amasaha ageze ibiro 60 ari inkube na tarapiya. Ku buryo byavamo nk'amafaranga angana iki? Ugereranije kubera ubwo ni ibihumbi 60, kubera ko ikiro nk'iki ngiki ubu ni ibiro 2, hari n'igihe bitanagerayo bikabamo nk'ibihumbi nka 30, kubera ko nta bantu baza agaciro kazo. No ikiro mu kigurisha ngo yabonye umukiriya uzi by'isamaki neza, ikiro kigurisha nk'amafaranga angahe? Nubwo nawe yaba zishaka ntago yarenze ikiro cyangwa ibiro 2, tuzimugurisha kuri 2. Ikiro ni 2,000 cy'isamaki. Iyo ari umuntu ari kuzimenyereye. Ubwo ibiro 60 ni ibihumbi ntago yazimara zo 20. Utanga ibihumbi 2 ni umuntu ushaka nk'ikiro cyangwa ibiro 2. None nyiri iryo soko watsinda iki kiyaga kugira ngo bajye bakirobamo amasamaki abe agurishwa, ntago afite amasoko? Ntayo. Kubera iki nta masoko afite kandi amasoko hari menshi akeneye amasamaki? Ubuse nanone isoko yenda yarivana nk'Ikigali, ubuse yafata ibiro 60 akaripakiza imodoka yamucanga kugira ngo bazitware. Niho amasoko yabari, ariko inaha nta hantu hari amasoko ntaho. Hangatse mu karere ka Gatsibo. Yes. Kabarore. Ese abayobozi bakuriye iraki nk'ibidukikije cyangwa se iterambere ry'umuturage baba babiziho ibi bintu by'iki kiyaga ko amasamaki ava ari menshi kandi isoko ritahari? Barabizi kuko hari n'igihe n'amambere bigeze kuza badusura hano, tubabwira ikibazo cyo tugira, uburyo nk'ibi byatsi biba birimo, uburyo badutera inkunga tukabivanaho, isamake zijya zivamo zikaba ari nini. Dubaheruka ubwo ngubwo dukoranye ikiganiro. Ntuza kuvuga ngo nta mashyirahamwe ari hano cyangwa se koperative? Ntayo. Nta koperative z'abarobyi ziri Kabarore? Ntazo. Wowe ukorana n'uwo mukiriya wakodesheje ikiyaga? Yes. Ukajya umwishyura 80 ku kwezi? None nkaho bimazemo igihe kinini cyane, imbogamizi uhura nazo zitandukanye nizihe? Nizo kuroba isamaki nkabura umuguzi. Subira batwumve. Nizo kuroba isamaki nkabura umuguzi. Busana ngo isamaki zirahari ariko abaguzi nibo badahari? Isamaki zirahari rwose. Abaguzi nibo badahari cyane. Urebye bya biterwa n'iki? Ko dufite amahoteli, dufite za Eastgate yara hejuru Kabarore mu karere ka Gatsibo, dufite za Infinity, dufite za Cactus, ndetse na Nyagatare ni umujyi wungirije umujyi wa Kigali uduturiye. Ese amasamaki yo urebye kugira ngo abure isoko bya biterwa n'iki? Isamake zaha iyo bahageze bavuga ko ari dutoya. Bajya ahandi bagasanga isamake irapima nk'ibiro nka 5, kubera ko zino nago zirya. Kuki zitarya? Nta koperative izigaburira nk'ubu nko muri iyi myanda. Isamake iyo zirimo ntago zibona ubukoko, kuko ubukoko bumanuka hejuru bukigwira mu byatsi. Ntago rero bugwa mu mazi kugira ngo isamake zibone kuburya. None ku kibazo cyawe ari kuba nta koperative zihari kugira ngo babashe kugaburira ya masamaki abe yabyibuha, cyangwa ni ikibazo cyo kuba bafata ikiyaga bakagihereza umuntu umwe ku giti cye kugira ngo agisarure amafaranga ashoboye, nananirwa hashaka undi? No kuvuga uwo nguwo nawe bamushyiramo kugira ngo barebe ko yakuramo n'iyi myanda. Nawe imyanda igera ikamunanira, nawe akegura agaparika, hakazamo undi, ni gutyo bigenda ari uruhererekanye. None nkawe umaze imyaka myinshi nkuko bitubwiye, uvuga ko urobera muri iki kiyaga byaka 12, binumvikana ko urahazi kuva kera. Urabona ari nk'iki cyakorwa? Ese abayobozi cyangwa hagati y'akarere ndetse n'umurenge wa Kabarore n'akarere ka Gatsibo ndetse n'abaterankunga bari impande n'impande, urumva wabasaba iki? Ikintu nk'akarere kadukorera, kadukuriramo nk'iyi myanda, nk'ubu izi samake ziragenda zigatoreragurira mu muceri, ariko kubera ko nta bushobozi niyo zigenda zikigira. Baduhaye rero imbaraga tukahatunganya, yewe n'uwo munyakigali afite kuza tukabona nk'ibiro yenda birengana 300, kubera ko haba hakoze neza, isamake zisanzuye zifite ahantu ho zirererwa. Ariko ubu zirazamuka zikajya rugurira mu muceri kuko nta bushobozi. None ubwo ushatse kutubwira ko iki kiyaga uko kingana gutya cyavamo amasamaki 300 ku munsi? Ibiro 300 byanavamo. Nibyo nakubwiye, ibiro 300 byo kuba bapakira n'imodoka bakajyana i Kigali.
ariko noneho zose ziba zibereye ruguru iriya mu muceri kubera ko hararaye. Ubwo bisobanuye ngo iki kiyaga uko kingana amazi ntagatemba. Ntagatemba. Imeze nk'idamu. Ni idamu ntagatemba kuko ahantu hasohokera ni akantu gatoya gafundanye kariya ko kurutindo gusa. Ntagatemba. Iyo ageze hano akuzura arongera agasubira ruguru muri rya shyamba niho isamake zihita zizamukira. Akaba ariyo zibera. Niyo mpamvu rero hano muri aka kayaga turwamo isamake nkeya kandi zirimo ari nyinshi. Kubera ahantu haraye. Ubwo ikibazo ni cyo kuba ahantu haraye. Yes. Bufasha mugusaba leta cyangwa abaterankunga. Bose twabasaba yaba ari abaterankunga yaba ari abayobozi. Bose umuntu yabasaba. Okay, ngaho gira ikibwira abaturage rero bakurikira ba Kabarore cyangwa abashaka kujya amasamaki cyangwa usabe n'ubufasha habaye habura umuterankunga waza kugufasha kuri ikiyaga kuko gikoreye igihe kinini akaba yagutera inkunga mukaba mwagitunganya amasamaki ndetse n'ibyo kurya bikaba biboneka by'ayo mafi kugira ngo mukomeze mwiteze imbere nk'umurimo wawe. Ikintu namanza gusaba abaturage binaha muri Kabarore cyangwa muri Gatsibo nuko bagomba gushishikara kurya isamake kuko isamake igira vitamine kurusha izindi nyamaswa cyangwa izindi nyama. Cyane cyane nko ku mwana mutoya w'umunyeshuri itera ubwenge. Oya, bwiki? Itera ubwenge. Nyine. Itera ubwenge. Isamake zikora iki? Cyane isamake ku mwana mutoya cyane cyane. Itera ubwenge. Ibyo ni ibintu bajya bigisha no kuri radio bakabikurikirana bakabyumva. Ntago ari kimwe nko kurya inka cyangwa se kurya ihene ntago bihuje n'isamake. Nicyo namanza kubwira abaturage ba Kabarore cyangwa se ba Gatsibo bagashishikariza abana babo yenda nubwo batazirya ariko nubwo abana babo bajya babaha isosi ntacyo nayigira vitamine. Yako mu byukuri urakoze cyane ariko twabonye ryato urobera mu isi ryato ntabwo gutera ikibazo cyo kuba ryakugiriraho ikibazo cyo kuba warohama. Siyo mpamvu se ndimo gusaba inkunga kugira ngo baza buriya no kujya gukuramo biriya byatsi nabwo bisaba kuba dufite n'ubu bwato baduteye inkunga rero tukagira ubwato bwiza butarimo amazi busobanutse. Ibintu byose byatungana kuko ndabona ubwato ufite nabwo nta bwato burimo. Ubwato bwo tumaje no kuhakora n'igihe banagura n'ubundi burenga nka 5 bitewe n'ukuntu hakozwe. Ariko urabona umuntu ntabwo wamubwira ngo atange 200,000 kuri ubu bwato kandi buri buzenguruke hano muri kano kadamu. Ariko hakoreshejwe bakora bo n'ubwato burenga 5. Niyo mpamvu nagusobanuriye yaba ari umuterankunga yaba ari leta. Ariko baduteye inkunga umuterankunga cyane cyane agakora kino kiyaga kikigirayo kere kuba ari iyi damu bavuga ngo ni ikiyaga kandi ari damu. Buriya nko haruguru hariya hari isamake nyinshi zibereye mu muceri n'abaturage y'imvura yaguye usanga arimo barimo kuzirobera. Abaturage usanga ariyo bazimo kuzirobera kuko ziba zigenda hejuru ku muceri. Kubera ko amazi aba yuzuye akagaruka ruguru iriya. Rero tubonye umuterankunga akahadukorera nta kibazo umusaruro waboneka. Amazina yawe warinde? Bamurike Emmanuel. Urumurubyo hano Kabarore. Cyane.